inhliziyo inganelwe yewe lowo yewe lowo waze wayo ungophilileyo ake sisho kokugqibela yenqanewe inqanewe oshadabasa inhliziyo inqanelwe inqanelwe wena Thixo ewe lo my God waziwayo ungophilileyo Nkosi yami yenqanewe oh my God inqanelwe wena Thixo ewe lowo waziwayo ungophilileyo ake sishaye izandla zethu kakhulu ngegama likaJesu ake sishaye izandla kakhulu ngegama likaJesu hallelujah 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 uamen wakho uthi awukho ready hallelujah begithi nizoscreama kakhulu hallelujah shout hallelujah praise the Lord singahlala phasi kancane bazalwane egameni lika Jesu Kristu I don't want to waste time egameni lika Yesu amen hallelujah hallelujah amen wenu bazalwane utheni manje washona phasi hallelujah praise the Lord akushaya useduze kwakho ngo high five futhi makhe wenze kahle wafika andikuva ithi makhe wenze kahle wafika praise the Lord masithathele lithuba bazana to greet and honor and acknowledge ubaba wethu egameni lika Jesu Kristu our Father ubaba umpostoli uShabalala ngiyacela sime ngenyawo sishaye izandla kakhulu sishaye lo baba wethu egameni lika Jesu ake ushaye izandla ake ushaye izandla God two praise the Lord amen are you happy are you happy are you happy kawutshela umakhelwane ithi makhe asehli kule ntaba nomtshela ithi makhe asehli kule ntaba ithi makhe akusekho ukubuyela ngemuva praise the Lord I'm not going to waste time bathande guy but I want to say this that every time when uThixo sakha something you must know that there are attacks abakhona along the way
Uma uNkulunkulu ekhipha abantwana bakwa-Israel, instead ukuba bahambe for 40 days, they travel for 40 years. That journey, it was not easy. And the people abaphumile eGibhithe bafela endleleni kwafika igeneration yesibili. But I want to say this to you. Loba kuba ngaba nzima kangakanani in your journey, but the Lord is on our side. Bengizama ukuthi the Lord is on our side. Bengizama ukuthi uThixo wase-Eagle Mountain ngeke asiyekele. Amen. Ngifuna siphakame sonke nje sime ngenyawo silozula izandla zethu sonke egameni lika Jesu. Sizoya straight to the word of God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God is in this place. God is in this place. Ake usiphakamise kakhulu izandla zakho. Let's close our eyes. Rabasheke talaba. Thank you, Jesus. Fanelwe Bobo Kosi Yena Hoa Ngoba Wangi Fela Mina Ufanelwe Shamaha Bobo Kosi Yena Oh Ngoba Wangi Fela Mina Fanelwe Bubu Ushamaham Yena Yeta Wangoba Wangife Jesu fanelwe Ufanelo Bukosi Yena Yena ba Wangoba Wangi Agesisho kokugcina bathandekayo Ufanele ubukhosi yena Ufanele ubukhosi Wangoba Wase Osha Ufanele ubukhosi yena Fanelwe ubukhosi Wangoba Wasifela madoda uJesu ufanelwe bubukho alababasya Wangoba wasifela olokugqibela Jesu ufanelwe ufanelwe bubukhosi yena Wangoba wasifela Ngizofisa sishaya izandla zethu kakhulu sonke samukele our Father, samukele the apostle, the teacher, the prophet. Ake sishaya izandla zethu kakhulu siscreame, celebrate our Father ngegama lika Jesu Kristu. Ake ushaya izandla zakho and celebrate. Jesus,
Hallelujah. Ayibo hallelujah. Ake niqhwabele uYesu isandla esikhulu kakhulu. Ake simqhwabele kakhulu uYesu isandla. Ake nenze umsindo nenze ingxolo enkulu egameni lenkosi. Ewe. Jesus. Hayi andinyuke ndiye eqongeni. Kaniqhwabele uYesu isandla bazalwane. Hallelujah. Siyambulela uThixo kakhulu bazalwane. Molweni Umthatha molweni. Ayibo molweni Umthatha molweni. Kani ziqhwabela isandla esikhulu nina nonke nikhona. Hallelujah. Asithathele ithuba sibulise wonke umuntu sibingelele wonke umuntu okhona endlini yenkosi egameni lenkosi uYesu waseNazaretha. Amen. Akani ziqhwabela izandla bazalwane. Thixo, inkulu into esazokwenzeka apha. Inkulu into esazokwenzeka apha. Inkulu into esazokwenzeka apha. Jesu, qhwabelani uYesu isandla esikhulu. Amen. Siyabulisa bonke otata, sibulisa bonke omama, sibulisa bonke obhuti nosisi ulutsha lonke egameni lenkosi uYesu waseNazaretha. Amen. Siyabulisa egameni lenkosi uYesu. Amen. Ayibo molweni. Kaniqhwabele uYesu isandla kakhulu. Ngokukhethekile siyabulisa utata umfundisi uBhengu egameni lenkosi ethu uYesu Ngcolosi. Kanimqhwabele isandla kakhulu. Hallelujah. Praise the Lord. Praise and worship team yethu ivele ya disappear ndiyazi uba iphelele phi kodwa baqhwabeleni isandla egameni lenkosi. Usandu injine bethu keyboardist bethu ake nibaqhwabele isandla kakhulu. Imedia team yethu baqhwabeleni isandla kakhulu. Hallelujah. Praise the Lord. Khawubulisa abantu ababili abathathu uthi molo melwane wenzeka kuhle wabakhona kule nkonzo. Lapha ngathi inkinga amabhetri. Mangatholakala umuntu ongayosithengela amabhetri. Khawuzisele yakho mfundisi. Bulisa abantu ababili, bulisa abantu abathathu. Nkosi yami uthi uYesu akusikelele ngegama lenkosi. Hayi inamandla le. Inomkhuhlane ke. Ngicela isiphonje mfundisi wami. Praise the Lord. Siyababulisa bonke ababukele abasibukele kumakhaya ngamakhaya egameni lenkosi kanti baqhwabele isandla bazalwane. Singahlala phansi ebukhoneni bukaThixo. Siyambulela uThixo kakhulu egameni lenkosi ethu uYesu ukuthi nibe khona. Kubhizi bazalwane, inyanga iphelile, ama student abantwana nkosami bayabhala. Anibhali nina abanye enilapha? Kodwa nithi asiqale phaa kuThixo. Siqale ngoThixo sizabuye siyibona masiphume apha ecaweni siyotadisha. Hayi ngiyanivuma ziqhwabeleni ihlombe. Hayi. Praise the Lord. Praise the Lord. Bazalwane siyambulela uThixo kakhulu. Nibaxelele nabanye kuba sesiqalile asibuyele umva. iBoeing 747 le ayinayo reverse. Xa izofaka ureverse efanele ipush iyazi nje ukuya phambili. Nikhona bangcwele? Nikhona? Asisayumva baxelele nabantu ukuthi kuyakhonzwa phaa kwaPain, kuyakhonzwa every Wednesday iba khona iservice. Nangecawe sikhona apha egameni lenkosi ethu uYesu. Athi uThixo asisikelele ngendawo sizayifumana kodwa kwangoku siselapha. Futhi asizixelele nje bazalwane ukuthi siyakhonza apha. Xa sele kulungile nizawuva ngathi ukuba hayi sekulungile kodwa kwangoku size sizokhonza ngecawe, size nangeWednesday. Siba invite abanye abantu sibaxelele omelwane bethu, colleagues zethu emsebenzini
colleagues zethu esikoleni sibaxele ukuthi kuyakhonzwa kwaPain every Wednesday na every Sunday. Sanibonani Umthatha. Ayibomolweni Umthatha. Ayibomolweni Umthatha molweni. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Wonderful day. Oh yes. Bakhona kodwa abantu Umthatha. It's a wonderful day. Aibo. Wonderful day. See. It's a wonderful day. See. It's a wonderful day. Ibambe. Aniqhubela isandla esikhulu. Hallelujah. Ake niphinde niqhubele uYesu isandla esikhulu egameni leNkosi. Ngifuna ukuthi siyokhuleka. Ukhulekile umbishop, ukhulekile umfundisi. Kodwa ke siphinde nje sikhuleke egameni leNkosi ethu uYesu. Ndiyoyika into uThixo azoyenza apha. Mamelani bazalwane. Anginikhuthazi nje kodwa ndiyayazi into enthetha ngayo. Apha incinci kakhulu le hall. Isazoba incinci le hall. Because baseza abantu bakaThixo. Ayiyeka wena. Kukho nje abantu abaloku bathi kusakhonzwa pha. Bafuna ukuva uba ikhona nyane lento. Uyazi abantu abaninzi abakakholwa ukuba uTata uChabs every week useyatholakala eMthatha. Ndiza kule viki elizayo uzofika kuyiSunday bazobona ukuthi hayi nyani ikhona lento. Ayiboni yakholwa nineni lapha. Ake siphakamise izandla zethu egameni leNkosi ethu uYesu. Ngegama lakho Jesu gama lakho guqa phansi. Ngegama lakho Jesu, gama lakho se guqa phansi go. Egameni lakho Yesu gama lakho guqa phansi go. Ayalikho yebalikho elinyefu asambe mnotho igama samba hamba namba esingasindwanga ungasihlaselwa ngasihlaselwa kasathane yena yelwa ayalikho Yesu Jesus yabika moyo ngcwele uyilonje kuphela uyilonje kuphela esingasindaye
Sing a sinda. Say for the last time. Yevali kweli yefu yebi kama yesinga sindanga uyilonje kupe singa sindaye singa sindanga ayaliko alikweli nyefu yesinga sindanga moyo ndwele anamando bosaye le bosaye guilonse gupe ela master yesinga sindaye singa sindanga Oh, Samakosa. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Mighty Jesus. Oh, yes, Lord. Andisoze, mighty Jesus. Gatsugana, dongitana no, dongitana gana, onza, lonza, lonza. Jaloso Tanana Konalana Konale Konalana Konale Angisoze Angisoze Gasuga Jesus, no guitar, lonza, jaloso, tanana, konala. Konale kakwabisanda sakho vula umlomo wakho kube lona lowo akakhuleka kathandaze kuThixo ithi iBhayibhile apho kudibene khona babili bathathu mabedibene ngezwi likaThixo uThixo ukhona phakathi kwabo. O sapako santa bayanda le bosa mondo sikabaya liba suta kabosa mando sikapayanda le bosa ira baba sikapaya masataka ira baba sandala mosi kebebesa
bayathe uNkulunkulu ophilayo, bayathe langa lokulunga, bayathe sonini nanini, bayathe makhoba ayakhawuleza, bayathe sonini nanini. Unguthixo wena, akakho omnye ngaphandle kwakho. Kuyizolo, kuwe namhlanje, kuwe naphakade. Osapakho sotolo papa, ikamada sata bayonda, irababa sikele bebeya, mando sabroko santa poko sikapata, irababa sanda baba, ikamando sikapayete, ripa soto poyante lemos, iyababa sanda, iyababa siketelebo. Mandos kapaduka pasita, ora masata bayondelebosia. Moyo kwele, take your place. Move and saturate upon this place by your power, by your anointing. In the mighty name of Jesus, arise, Jehovah. May all your enemies be scattered in Jesus' mighty name. Siyabulela Thixo wethu. Siyabulela Thixo namandla ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazaretha. We thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kasimqhubele isandla esikhulu. Hallelujah. Singahlala phansi bangcwele egameni lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Ophethe iBhayibheli asifundele pha kwincwadi kaExodus chapter number 14. Siyaqala ufunda egameni lenkosi. Hallelujah. Exodus chapter number 14 verse number 13. Wehle nayo egameni. Ikhona namhlanje into engathi kahle. Ayifane na last week akuyizama mfowethu ina after lona ya ekho ya mongayivala nje cishe ngathi bangcono. Ukhona umuntu ongasifundela Exodus chapter number 14 siqala ufunda pha ku verse number 13. Wehle nayo egameni lenkosi. Hallelujah. Hallelujah. Ayibongwe inkosi. Fundani bazalwane egameni lenkosi yethu Yesu waseNazaretha. Exodus chapter number 14, reading from verse number 13. Wehle nayo ndizaxelela ukuba umephi egameni lenkosi yethu Yesu. Ayibongwe inkosi. Jesus. Yes. Exodus chapter number 13. Wathi uMoses ebantwini, Yeah. musani ukoyika, Musani ukoyika. misani nilubone usindiso lukaYehova. Kawuphinde futhi. Misani nilubone usindiso lukaYehova. Yeah. Ayakunenzela lona namhla. Kuba amayiphutha lawo niwabonileyo namhlanje anisayi kuphinda niwabone naphakade. Yeah. Verse 14. uYehova uyakunilwela ke nina niyakuthi cwaka. Verse uYehova uyakunilwela ke nina niyakuthi qwaka. Verse number 15. Wathi uYehova kuMoses, yini na ukuba ukhale kum. Yeah. Thetha konyana bakaIsrayeli banduluke. Yeah. Verse number 16. Ewe. Ke wena phakamisa intonga yakho. Ke wena Mose phakamisa intonga yakho. Walule isandla sakho phezu kolwandle. Wolule isandla sakho phezu kolwandle. Wolule isandla sakho phezu kwalento emiphambi kwaIsrayeli. Because uIsrael ufanele welile wena nje yelula isandla sakho ulule intonga yakho ilulele phezu kwento emiphambi kwaIsrayeli.
indlela izawuvuleka. Apho kungekho khona ndlela lo Thixo esihamba naye uyavula, indlela izawubakho. Abekho abantu namhlanje busuku Umthatha. Khawuthi melwana indlela izawubakho. Wayibonakali kwangoku. Kodwa xa uThixo selangenelela, indlela izawubakho, kuzawuvuleka. Hayi kodwa Nkosi yami Yesu. Qhubezela sisi. Ulwahlule bahambe oonyana bakaIsrayeli phakathi kolwandle emhlabeni owomileyo. Bahambe onyana bakwaIsrayeli bahambe phakathi kolwandle. Wena uzomisa intonga yakho, umisa isandla ulohlule phakathi ulwandle. Onyana bakwaIsrayeli bazawahamba bawele. Kanti Thixo unjani wena? Kutheni ungathi abantu abarawunde kwela cala bajikele? Kutheni uzawuhambisa abantu phezu kwantu? Thixo unjani wena? Asambe sisi. Verse number 17. Yebo. Mna ke uyabona ndiyakuzenza lukhuni iinhliziyo zamayiphutha. Yo. Angene emva kwabo ndizukiseke ngoFaro. Bangene emva kwaIsrayeli amayiphutha. Xa ngene emva kwaIsrayeli khona into ezakwenzeka kubo. Kepha uIsrayeli yena uzawuwela, awelele ngaphesheya. Abasayiphutha xa besala uIsrayeli ngasemva, kukho into ezakwenzeka kubo. Ngoba indlela endiyivulile andivulelanga abasayiphutha, kodwa ndivulela uIsrayeli. Kukho abantu abacinga ukuba bazawuwela kwindlela evulelwe thina, kanti indlela ivulelwe uIsrayeli. Moya ongcwele, gqibezela umntana uhlale phansi. Ndizukiseke ngoFaro nangempi yakhe yonke. Ndizawuzukiseka ngoFaro nempi yakhe. Uthi uThixo uzawuzukiseka ngamagqwirha kule ndawo abhizi ngempilo yakho. Uthi uThixo bazawukwazi ukuba ndinguThixo, ngaphandle kwami akakho omnye uThixo. Uzawuzukiseka uThixo ngabantu ababophe into zakho, abavala izingcango zakho. Uthi uThixo ndizawuzukiseka ngoFaro nabezinqola bakhe. Hallelujah. Mighty Jesus. Nanso gqibezela mntanam sesiyathandaza. Ngeenqwelo zakhe zokulwa nangabamahashe bakhe. 18. Yewe. Azi amayiphutha ukuba ndinguYehova ekuzukisekeni kwam ngoFaro nangeenqwelo zakhe zokulwa nangabamahashe bakhe. Azi amayiphutha ukuba ndinguThixo. Ngamanye amagama, amayiphutha wazi ukuba wena uhamba noThixo ophilayo. Uyazama bayavala, uyakha bayabhidliza, uyalungisa bayamosha. Ingxaki yabo ukuthi abazi ukuba uThixo ukhona. Kodwa uThixo uthi ndehlile eMthatha, ndehlele kulomuzi ukuba kwaziwa ukuba ndinguThixo ndikhona. Hayi, sukhathazeka. Okwangoku uSathane uvala ingxolo yokuba kuvakale ukuba uThixo wehlile eMthatha. Uvala yonke into ukuba ingxolo yokuba uThixo wehlele phezu koMthatha ingevakali. Kodwa ndizomemeza ndithi uThixo wehlile, wehlele eMthatha. Umthatha will never be the same again. Akuthethwa ngomthatha, akho nto ithethwa ngomthatha. Ususela ngoku izawubakho into ezawuthethwa ngomthatha. Moya ongcwele, Thixo ophilayo, izawubakho into ethethwa ngomthatha. Izawuvakala into yokuba wehlile uThixo eMthatha. Usivile isililo sabantwana bakhe. Kukho abantu abalilayo apha. Ingxaki yabo
abazi ukuthi uThixo selehlile wahlala kule ndawo. Kawuthinta umelwane uthi wehlile uThixo, wehlile uThixo, wehlile uThixo, wehlile umoya ongcwele. Lalela, uThixo akadinga umthatha wonke. uThixo udinga ababili, udinga abathathu abazohlangana egameni lakhe. Ngababili ngabathathu uThixo uzawushayika yonke le ndawo yaseMthatha. Wala makhosa ebazalwane, Matthew 18:18 uthi uThixo apho kuhlangene khona babili bathathu ndikhona phakathi kwabo. Thixo siyabulela, siyabulela Thixo ubukho bakho phakathi kwethu. Siyabulela moya ongcwele ubukho bakho phakathi kwethu. Sithe Nkosi bawo, besingobani thina Thixo? Enkosi bawo, besingobani thina esiyawulalelwa uThixo? Enkosi bawo, enkosi Thixo, enkosi moya ongcwele. Shamakhosaya inamaskode urababasita bayonda elebosia babakosa ushana mahosete. Ake simkhobeni isandla esikhulu. Uyayifakazela uThixo, uyayifakazela uThixo into yokuba ukhona kulo muzi waseMthatha. Ushada bahosaya kuzovakala ingqolo yokuba ikhona into enzaka kwaPheni. KwaPheni kunento enzakalayo, ayizuphelela kule hall, izawufika kuMthatha wonke, izawufika i-Eastern Cape yonke, izawufika kwa-Cape Town, izawufika kwa-Durban, izawufika kwa-Johannesburg. Izawuvakala into yaseMthatha. Hey, hlalani phansi sesiyothandaza. Moya ongcwele hlala phansi mntanami ugqibile. Mamelani bazalwane, uThixo usebenza ngale ndlela. Ngifuna ukuthi wonke umuntu olapha nabantu abanibukele emakhaya nabantu abazobuka le video later, understandani lento bazalwane ukuba ayikho into enzeka emhlabeni uphela uThixo angayazi. uThixo wazi abantu, uzwa ivoices zabantu abalilayo. uThixo uva ivoices zabantu abahlekayo bonwabile izinto zihamba kakuhle. uThixo uva ivoice yomuntu olele esibhedlela ogulayo. uThixo uyayiva ivoice yomntana omncane omncinci obanjwayo ohlukunyezwa. uThixo ayikho ivoice angayizwa. Enye into, ayikho into enzakala emhlabeni uThixo kuthiwe uThixo akayibonanga ke le. uThixo ubone izinto zingakenzeki because umhlaba wonke udalwa nguThixo. Nikhona na? Nikhona bazalwane? Mamelani, into enza ukuthi amandla kaThixo noma ubuThixo bubonakale phakathi kwabantu ukuthi abantu fanele bakholwe lilizwi likaThixo. Nikhoka. Mamelani bazalwane, uThixo udinga abantu abazokholwa. Yebazalwane, uThixo uma azoshintsha indawo kadingi bonke abantu bale ndawo, because if bonke abantu bale ndawo bangavele barespond, so zamandla kaThixo abonakala. uThixo ukuze kubonakala ubukumkani bakhe, kubonakala ubuThixo bakhe, uThixo uzawuthatha into engento enzinto. Ayaniva. uThixo kasebenzisi izinto ezi-obvious.
uthi xa zokwenza into akathathi into efanele ukuthi enze into efanele. uThixo uthatha into engafanelanga enze into efanele. uThixo uthatha into engento enze into. Kodwa yes, mamelani bazalwa, uthi xa ezokwenza into akazuthatha abantu abaqualifya, abantu vele okufanele. uthi uzawuthatha abantu abangafanelekanga, abantu xa bebajonga bathi kodwa yintoni le. uThixo ufuna abantu okuthiwa yintoni le. uThixo ufuna abantu okuzothiwa jini intoni angayiva ngalo. uThixo ufuna abo bantu enzinto ahlule ukuhlakanipha nokuqonda kwabantu ngabantu okuthiwa soze ndive ngalo. uThixo uthatha osoze ndive ngalo akwazi ukushintsha aguqula indawo. Kodwa Nkosi yami, uThixo uthatha abantu abadala abenze ukuthi bathi abantu uthini lo makhulu, uthini lo mama, uthini lo tata, uthini le nkwenkwe, uthini lo bhuti, uthini lo mfana. uThixo uthatha izinto ezidelelekile aveze amandla akhe kuzo. Kodwa mntwe bazalwane, apha kulo muzi kule ndawo kukho amagqwirha asebenza ngezimpilo zabantu. kukho amagqwirha avala iminyango, bayazama abantu bavale, bayazama abantu ivaliwe. uThixo uzawuthatha abantu abangento bakwazi ukunqoba, bawine against amagqwirha nemimoya ebusa kule ndawo. uThixo simkhonzayo, uThixo nenesithetha ngayo. Haleluya. Nguye oveza ilanga, nguye ositheza ilanga, nguye owenza amanzi asolwandle amagagasi kuze kube manje agubhuze ahambe. nguye oveza umoya. Ama-scientists awazi umoya uba uvelaphi, uyaphi. Kodwa uThixo yena uyazi. Wazi even the speed somoya, wazi the speed of the waves of the sea, ukuba le wave le ihamba ngasiphi. Kodwa bazalwa, wazi izinkanyezi eziphezulu esiphakaphakeni, wazi izinwele esekhanda lakho. uThixo akwazi ukuzibala athi 1 2 3, wena uneyinwele eziyi-1200. ayikho into uThixo angayazi. wazi into endiza kuyithetha ndingakayithethi. nguThixo asithetha ngayo lo, wenza izinto ezingenzeki zenzeke. apho khona bathi abantu sohlulakele. uThixo uyafika athi alukaphela uhambo woza samba. nguThixo lo esithetha ngayo. ufika abantu benganabuthongo, bengalali ebusuku, behlushwa amagqwirha. afika uThixo athi mntanam, ungabe usalila, ungabe usakhathazeka, sandikhona. uthi wena xa ulele ebhethini uThixo athi ayafika amagqwirha, ayafika amadimoni, athola isidalwa sezulu simile eduze nebhedi yakho, sikhuza yonke into esondela kuwe. nguThixo lesithetha ngaye. Abantu abaninzi bayamngabaza, bayamdawutha uThixo. uThixo kwezi ntsuku ufuna abantu abazawukholelwa, mfundisi wami, lilizwi lakhe. abantu baphelelwe lithemba, abantu bahamba abantu abasebenza ngezinto, liphelile ithemba. uThixo ithi iBhayibhile, uThixo amehlo akhe agijima phezu komhlaba, uyafuna. God is searching. He's searching for people. uThixo ufuna abantu abathi Thixo bawo ndohlulakele.
uThixo ufuna abantu abathi I give up ndohlula ke ndizamile ngayo yonke imizamo kodwa Nkosi yami imizamo yami phela andifile kodwa Nkosi yami imizamo yondiyophela xa weyesu bamba sesiyathandaza hayi kukho ixesha ofanele likufikele lixesha elithi imizamo yami yohlulakele hayi xa useseno plan B uno plan C uno plan D uThixo ukeme athule athi tu uThixo ukufuna apothi khona bawo ndohlulakele andisenanto bawo athi uThixo iza mntanami hayi kwangoku usakhona wena xa unganamali uyazi uba uzawuthinta obani ndizawuthinta omalume ndizawuthinta omakazi ndizawuthinta obani uThixo uthi hayi kaloku usekhona omakazi uthi uThixo ndikufuna apho omakazi sebathi kuwe yo hayi sidikiwe nguwe kujini kunini uthi uThixo ndifuna ukuthi badikwe nawe udikwe bathi sidikiwe nguwe kunini wena njalo uyacela uthi uThixo bangakadikwa nguwe andikwazi ukwenza into kodwa ngelixesha sebathi omakazi yo hayi ntombi khawuzame nawe jini sidikiwe nguwe bathethe ngawe bathi yo hayi lo mfazi awuyadika lwa mama lwa tata uThixo ukufuna ngelo xesha apho khona unganamuntu nomakhelwane nommelwane bakho bathi yo hayi Max hayi siyithwalile ifamily yakho kunini hayi khawuzame na kanti wena awunazi izihlobo ngelo xesha kungabikho apho zakho uthi xathi ndikufuna apho ke hey uthi xa zawuvela ngomuntu wakhe uya show off uThixo ungalinge umbukele phansi umuntu ohamba noThixo because impilo yomuntu ohamba noThixo ingashintsha anytime angalala namhlanje ahluphe avuke kusasa sisitshebe umuntu ohamba noThixo amoyika uThixo bambani sesithandaza ithi iBhayibheli uThixo abantwana bakwaIsrayeli eyuphutha baphathwa kabuhlungu ngesandla sikaFaro esibi wabagqilaza babazigqila babangamakhoboka baphila kabuhlungu nikhona bangcwele ithi iBhayibheli yo ubusuku nemini ebusuku bayasebenza emini bayasebenza bakha izindlu balima amasimu benza yonke into eyuphutha abaseyuphutha bahleli balethelwa ukutya ngesiplate abantwana bakaThixo uIsrayeli udonsa kanzima uyathandaza uIsrayeli kuba ngathi uThixo akayiva nalento abayithethayo kodwa ithi iBhayibheli balila ngenye imini wahlangana uIsrayeli bahlangana abantwana bakaThixo bathi kodwa niyayibona lento enzeka apha na uThixo usishiyile bathi yithi sonile phambi koThixo ithi iBhayibheli balila inyembezi bawa ngamadolo balila bathi Thixo bawo sonile phambi kwakho ithi iBhayibheli ngexesha belila uThixo asezulwini wakuva ukulila kwabo wahla uThixo wathuma umuntu uThixo ngoba akho nto engenzeka ingafaki umuntu uThixo ezawusebenza uThixo uzawufaka umuntu ukuzokhulula umuntu kodwa Nkosi haleluya uThixo usebenza ngomuntu ukukhulula umuntu uThixo wathuma uMose wafika uMose
ithi iBhayibhile wathi xa nefika eYiphutha wathi uMose eFaro ndithunyiwe nguThixo uthi ndikunxelela ukhulula abantwana bakhe. Lithi iBhayibhile wahleka uFaro wathi baphi aba abasoze bahambe apha. Wathi uMose mamela ndithunywe nguThixo uthi ndikunxelele bakhulule bayeke. Wathi uFaro soze baphume eYiphutha lapho. Ithi iBhayibhile uMose walahla induku phansi. Xa elahla induku phansi induku kaMose yaphenduka inyoka. Wahleka uFaro wathi hey ucinga uba sizazi ezi zinto apha eYiphutha. Ithi iBhayibhile uFaro wabiza izanuse wabiza izangoma wathi khanize nizobona. Xa bafika inyoka kaMose wathi uFaro nayibona la nyoka bathi ewe kumkane siyabona. Wathi uFaro intonga kaMose leya ulahla intonga phansi intonga yaphenduka. Lithi iBhayibhile bahleka baseYiphutha. Wathi uFaro khanenze bafana khanenze. Ithi iBhayibhile nabaseYiphutha nabazilahla mabazilahla nezabo intonga zaphenduka inyoka zabukana inyoka. Zonke lezi nyoka zibuka inyoka eyodwa. Ayi kodwa Nkosi yami kanti Thixo njani wena? Zonke lezi inyoka zibuka inyoka eyodwa kodwa nawu umangalisi. Ithi iBhayibhile inyoka kaFaro yathi suka yagwinya lezi inyoka kaMose yagwinya ezikaFaro yagwinya le yazigwinya zonke yasala imiyodwa. Umthatha sizamemezela zonke izinyoka nabo bonke aba-operator ngezinyoka. Inyoka yathuse eyahlonywa nguMose endukwini nayi bantu basemthatha phakamisana amehlo. uThixo selehlile eMthatha. Zonke inyoka zamagwikha zonke inyoka zabathakathi zonke inyoka zabaloyi hey siphethe inyoka umagwinya iyozigwinya zonke iyagwinya. Asambi sodwa sihamba noYesu sihamba negadlanggadla sihamba nomafunga angashiki sihamba nofakazi weqiniso. Iyagwinya izofika ithola abantu banezinyoka zabo cancer igwinya icancer. Ithola abantu bane-TB igwinya i-TB. Ithola abantu bane-meningitis igwinya i-meningitis. Ithola abantu bane-AIDS igwinya i-AIDS. Ithola abantu bahlupheka igwinya inhlupheko. Ithola abantu bangaphangeli igwinya ukungaphangeli. Hey 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 ushadabohosa inamakosaya. Hey kauti gwinya magwinya iyagwinya ushabakosaya ushandamahosa ribakosaya nibakuna mahaya nibasatepeya. Kunezinyoka ezidla igrosari ekhaya kodwa sayifikile inyoka kaMose izozigwinya kusale yona yodwa. Kaqhwaba isandla wonke umuntu avula umlomo abangibukela emakhaya. Qhwaba isandla uvula umlomo. Shapakosai ripapapapa ripakosate ripapapasita ripakosondo ripapapapasike ripashatapa inabakosai inabababosa repepepe repekesaya ushapakusha
Ushabadas, Ushandamaha, Ushanande Bohosa, Urapasaya, Urakapasa, Ushapakatata, Ushapakata, Baba Sialele Mimoya, Gakama Nigayas, Yonke Mimoya, Eba Umthatha, Sishisa Ngomlilo, Okama Guha, Akona Umthatha, Swashisa Ngomlilo, Okama altar, Akona Umthatha, Swashisa Ngomlilo, Gakama Nigachas, Gakama Nigachas, Gakama Nigachas, Gakama Nigachas, Ayasha, 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 Robosata, Robosanda, Ripopopo, Yukamantopos, Ripapapapa, Shakakakakakaka, Rapasatapa, Ripapapapasuta, Rikakakakakata, Rikatapasa, Ripapapashike, Ribasondo, Uramakusha Pakadosh, Urabasekete, Irabababa. Come on, pray, 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 Tandas, Tandaza, Kulega, Gakamanigayas, Gakamanigayas, Azish, Isindos Abataga, Azish, Isindos Abalo, Azish, Yogas Abalo, Azish, Yogas Abataga, Awashamatimo, Awasamatefelusipas, Gakamanigachas, Situmelum Lilo, Pesulum Katil, Situmelum Lilo, Gapans Golwan, Situmelum Lilo, Gapans Gomshap, Situmelum Lilo, Pesulum Dabe, Situmelum Lilo, Gakamanigachas, 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 Ayasha, 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 Ayasha Matimo, Yasimimo, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Urapakasata, Uraposeke, Uramantosha, Ripapapasita, Rekatate, Rebebebebesa, Ribabababosanda, Rikata, Kobisanda Sakogaku, Kobisanda Skurias. Bahosa Yandala Bababosa Shikata Bababosa Mantereke Posate Repepe Sikapapasia Ushabando Seteke Inamakupa Sade Inamamanto Popopoya. Oh yes, Lord, oh yes, Jesus. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Mighty Jesus. Can him go with his sandals? Yes. Mighty Jesus. Oh, Shadabako Satala Baba. Sheketele Poposia Mando Bosia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For the last time, God, come to Sunday school. Come on, church. Come on, Umthatha. Give Jesus a big shout of praise. Come on, give Jesus a shout of victory. Come on, just shout the shout of triumph. Yes, 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 yes. What is impossible with man? With God, all things are possible. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. I guess some pin the morning when some Kobeli Sunday school. Ukona umuntu okhona phakathi kwethu othi tata ingakaphumule service ungakabeka abantu isandla. Ndiyacela tata ndiyamdinga uYesu. Tata ngikhona apha kwi service emalanga phathi uYesu beningakamamukeli. Xa ukhona apha ngicela umise isandla sakho sifuna ukukhuleka nawe. Umuntu ongakadibani noYesu njengenkosi nomsindisi akaphakamisa isandla before siyothanda. If ukhona apha ukamamukela uYesu
Phakamisa isandla sakho uthi Tata Nkosi yami ndamdinga uYesu. Glory to Jesus. Aniboni kwasandla. Lento ithetha uba wonke umuntu okhona apha endlini usindisiwe. Ngiqhwabeleni isandla esikhulu uYesu. Ake niqhwabele uYesu isandla esikhulu ukuthi wonke umuntu olapha endlini usindisiwe. Mighty Jesus. Hallelujah. Sendiyobeka isandla kwabagulayo bathola ukuphila. Kwabadinga umsebenzi bayothola imisebenzi. Kwabangalala ebusuku abahlushwa izinto ziyabacindezela bayalala namhlanje. Abanebhizinisi zabo ezingahambi kakuhle ziyalunga izinto. Oh Nkosi yami Yesu. Abayimali zabo kukho abantu ofanele kunemali ofanele ngabe bazifumana kodwa izimali zabo zibotshiwe. Ziyakhululeka namhlanje ngegama leNkosi Yesu. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Kukho abanye apha bagqiba kudala esikoleni kodwa bakhanga bazifumana izitifiketi zabo. Into yakho yesitifiketi iyasokolisa. Kukho abantu abakhona apha abanye abanazo ngisho ne-ID book lesi. Umuntu akana ID ubathe uyayizama i-ID bamujikisa angene ngapha ndithi kuwe after tonight into yakho ye-ID iyalunga. Phakamisa isandla sesiyathandisa. Baba, abantwana bakho laba Nkosi, isizwe sakho lesi usithumile Nkosi kule ndawo. Usithumile Baba kulomuzi ukuba sizoqaqa ibopho right now in the name of Jesus. Siyalela yonke imimoya ebophela umuzi waseMthatha, ebophela umuzi wase-Eastern Cape. Bawo khulula abantwana bakho, bakhulula Thixo, bakhulula Moya Ongcwele, bakhulula Dwala, yonke imimoya ethunyelwe kubo iyasa, 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 iyasa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ngithumela umlilo isemakhaya, ezikolweni, emisebenzini, everywhere. Ngithumela umlilo. Iyashima imoya, iyashima imoya, iyashima imoya, iyashima imoya. Ayasha matimo, ayasha matimo, ayasha matimo, ayasha matimo, ayasha magwicha. Fire, 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 fire of the Holy Ghost. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire now, fire now, fire now, fire now. Fire now, fire now. Iyavuleka iminyango, iyavuleka iminyango. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Ushapako satapaya, ushanda mabababoseye, shikamando bobosa tekemosh. Oh yes, Lord. Kan kwabelu Yesu isandla esikhulu. Kwabelu Yesu isandla esikhulu ngegama leNkosi Yesu. Oh Moya Ongcwele siyabulela. In the mighty name of Jesus. Wonke umuntu akeze phambili. Wonke umuntu akeze phambili sawubeka isandla ngegama leNkosi Yesu. Glory to Jesus. Ithi lo mhlengi ungubanina. Abanye ngicela babe zi-asha, abanye ba-ashare,
Nkosi kukho abanye abazobanjwa ngamandla kaThixo. Thank you Jesus. Uphakamisa isandla sakho. Uyayazi into ofuna uThixo ayenze ebomini bakho. Uyayazi imeko yasekhaya. Uyayazi imeko yakokwenu. Uyayazi imeko yakho. Phakamisa isandla sakho sisiyathandaza. Oh yes Lord. Mighty Jesus. Tithi lo mhlengi ungubani na? Wenzani na? Uphi namhlanje? Yes. Phakamisa isandla sakho. Baba, naba bantwana bakho abathe balizwa izwi lakho. Uyazazi Thixo izingxaki zabo. Uyayazi Thixo imimoya ebahluphayo. Bawa usithumele kule ndawo, usithumele kulomuzi. Ukuba siyobakhulula sikhulula amaketanga. Abophe impilo zabo. Babegameni likaJesu. Ngiyazicwilisa izandla zami egazini. Wonke ngiyomthinta ngesandla kuyoqashuka izibopho kuvuleka iminyango. Vula Thixo. Vula Thixo. Vula bawo. Gegama lika Yesu. Mighty Jesus. Mighty Jesus. Mighty Jesus. Mighty Jesus. Fire. Power of the Holy Ghost. Mighty Jesus. Mighty Jesus. Mighty Jesus. Mighty Jesus. Ushapokosa. Shante Kimando Bobos. Mighty Jesus. Mighty Jesus. Mighty Jesus. Mighty Jesus. Uramasa Ketab. Mighty Jesus. Mighty Jesus. Shikapataya. Mighty Jesus. Shikapataya. Mighty Jesus. Shinamakosai. Mighty Jesus. Shenteke Moskapatos. Mighty Jesus. Shikatababa Sitapa. Oh yes, Lord. Zonki Bopa my kakege. Get Kamadiga yes. 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 Zonki Bopo. Jesus mighty name. God kwabisanda sakho vula umlomo wakho bese uyathandaza ubulela uyesu. Oh mosaka bayonda babasita. Reke posika bayonda la babasaye. Thank you Jesus. Hallelujah. For the last time God hallelujah sisanda school. Yes Lord. God bless you. Siyabulela kakhulu bazalwane uThixo anisikelele uThixo adenze kakuhle kani mqhobela isandla for the last time. Yes Lord. Kuba bonke ababukeli bethu abasibukele kumakhaya ngamakhaya kwemizi ngemizi dolophi ngezidolophi kuma country ngama country. These are the latter days. God is searching. God is looking for people who will say, Lord, I've tried everything, but I've failed. Lord, I need you. Somebody who's watching this video, or someone will watch this video later. You are going through a lot of things in your life. Your life is so miserable. Things are not working according to your plans. Your life is miserable. You are hated by people. In fact, everything is upside down.
Don't give up. Don't kill yourself. God loves you. And God hears your cry. If you say so, man of God, I am that person. Lift up your hands wherever you are. I want to pray for you in Jesus' mighty name. Stretch your hands towards your television, towards your cell phone, in the mighty name of Jesus. I'm praying for you. Father, in the name of Jesus, you are God alone. Besides you, there is no other God. You are the Alpha and you are the Omega. Yes, Lord, the beginning and the end, the first and the last, the one who was and the one who is. Jehovah is your name. Father, in the name of Jesus, I pray, Father, for your children, those who are watching us from afar. God, I pray in Jesus' name that your mighty hand will touch them, that your power, your spirit, and your anointing will touch them. I command every spirit, I command every demonic attacks, I command every witches, I command the demon of witchcraft in Jesus' mighty name. Father, I set them free. I set your people free in Jesus' mighty name. Be free, be free, be free, be free, be free, be free in Jesus' mighty name. Father, I thank you and I declare your people free in Jesus' mighty name. Amen. 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 God bless you. God bless you, and keep on tuning and keep on connecting with us in Jesus' name. If you are blessed, man of God, you were talking to me. Hey, Tata, ubuteta nam. This message, I'm so blessed. Mamela, there's no distance for prayer. Uthixo angafika kokweni apho ndibukele khona. Uthixo uyafika yonke indawo. Tshala imbewu yakho. Tata, I'm so blessed. I want to give my seed. Ndenze njani? Ndenze ntoni? Nazi banking details zethu on your screen. There our banking details. Take one of the accounts and send your seed and say, Apostle, please pray with me. Na isiti Umthatha ndiyayitshala. Thixo Musa akusikelele. I am your apostle, MJ Tshabalala. Salute. God bless you.